inkinga yakho kuphi usizubani kanti wena ureti manje inkinga yakho kuphi ngoba ureti manje mina ngisase umntwana usase umuntu kuba manje uthe wena usungikhombile manje kwawa ukuthi umuntu inkazana yakho yenze so ngiyangithi sokumele manje kwazakala ukuthi mina nawe silapha egangeni manje awungibambi ngenkani kanti manje kumele ngenze ulobole qha wena uyala mana ume la mana kumele thina kithi senziwa njalo asikwazi ukuthi uhlahla ngamenzani uhlahla ngamenzani yotheza mina aye ezintabeni aye angiyotheza mina Ay, man. Isondela akusisigebengu. Angisisigebengu. Uright inkazana. Ngiyaphinda. Kanti manje ungangesabi. Manje waba inkazana uyi1 nje esigangeni esinje so. Kukuhle kodwa. Ya ngiza la ngizothetha inkuni zasekhaya ukuthi ngiyobasa mina. Oh manje wasuhamba ungaqokanga. Phela mina umuntu vele wena uhamba uready so phela nami ukwenze ngama khona lapha ngabuya ku. Ngiyaqala ukubona inkazana eMpumalanga nje so yaba ready. Yemini kunje. Thina siqoka kanje thina abantwana abayigcinile la esigodini. Usigcina njani unqunu? Uma ngabe ugcina ubuntombi bakho uqoka kanje uze uthola umuntu ozobu ubani wena mina ngingudladla kodwa la ensuka khona komrikita kwakumpintweni ukuthi umuntu emuhle so hamba angaziphatha hambe enqunu so ephakathi libalele so benqunu so hayi kunye nawe ungazenzi into ezinjalo ulalela mina lapha engisuka khona ngizama ukukhombisa khona lapha eMpumalanga kunamuntu ongikhombayo ngizama ukuthi ngiyakhombisa akekho ngikhombayo ngiyakhombisa akekho ngikhombayo hayi mina ngingakukhomba ungangikhomba hawu anginankinga nalo right hayi khuleka inkinga ikhona uyabona ukuthi umuntu okhomba yabe right ngoba usuke kuzwela ungasondeli kanti ungikhomba kanjani ungafundiswa anti sengisithi ukuthi ngutshele kahle ukuthi ubone anti mina nawe sesiyoba umuntu nomuntu singikhomba singikhombile yimi engizokukhombisa indawo ungikhombisa indawo nongangikhombisa indawo ngikho awunomuntu singikhombile mase ungikhombile sengumuntu wakho uyananzelela and mina ngiyakuthatha ngihambe nawe komriki uyananzelela ngoba manje buka mina ngilapha usesigangeni ngizokulinda mina ngizakulinda ngiyakulinda and futhi enye into umele uyinanzela nginamfazi buke wena uvela uready yabo ende singangena lapha siyemuva since wena sungikhombile ekhaya badinga izinkomo zamalobolo kwenziwa umemulo kwenziwa umembezo ukuze ngikwazi ukuba unkosikazi womuntu hayi wena manje phela ekhaya bayakwazi ukuthi unqunu manje njengala mawukhona bayakwazi ukuthi nje so bayazi hayi wena uyangaphola ayiphi indawo hayi wena buye la uyahlala buya nga kanti ingakho kuphi usizubani kanti wena ureti manje inkinga yakho kuphi ngoba ureti manje mina ngisase umntwana usase umuntu kuba manje uthe wena usungikhombile manje kwawa ukuthi umuntu inkazana yakho yenze so ngiyangithi sokumele manje kwazakala ukuthi mina nawe silapha egangeni manje awungibambi ngenkani kanti manje kumele ngenze ulobole qha wena uyala mana ume la mana kumele thina kithi senziwa njalo asikwazi ukuthi wena manje ngikubona asikhonjwa thina kanjalo thina hawu awungeke uhambe ukhomba abantu bongahambe ukhomba nje uyakhomba kuphela kanti wena yaphunguko kanti inkinga yakho ikuphi alright inkinga yakho ikuphi ufuna ngibize obhuti bami la so manje wena ukukhomba ungikhombeleni ngema ungafuni ukuthi sihambe lapha kithi le mawungathola ichance yaphunga utshekisa kuphela ku-stress ishaya kuphela kube sokuright wena ufuna ukuncenga umuntu omuhle wena ucabanga umuntu umuhle wena nzima wena akusiko kini la hayi wena khona manje usishiye nekhala yakho la uyaphumela nokuphumela isilingo bazothina ekhaya sengifika ngimnyama kanje yo indoda eyiqhamuka le athi ngihambe ungamenza nuhlahla ya vele ungangenza